Yes guys, twizere ko mumeze neza. Twagarukanye top 10 nk'ibisanzwe kuri iyi shuro. Ni abanyamakuru 10 bakunzwe cyane kurusha abandi hano mu Rwanda. Ushobora kuba benshi ubazi kandi ubakurikira cyane mu biganiro bitandukanye bakora, ariko kandi niba hari abo utazi nabo ni abanyamakuru b'abahanga ushobora kumenya kandi nabo ugatangira kubakurikira. Aba banyamakuru rero uko ari 10 bakunzwe cyane hano mu Rwanda. Ushobora kuba kandi kuri wowe hari umunyamakuru wumva wabuzemo, ushobora tubwira muri comment, kubera ko uru rutonde rwakozwe bitewe n'ukuntu aba banyamakuru bakurikirwa cyane haba mu biganiro ndetse no ku mbuga nkoranyambaga, bikagaragara neza ko ari bo bakunzwe cyane koko kurusha abandi hano mu Rwanda. Abanyamakuru rero nk'uko mubizi ni bamwe mu bantu bakurikirwa cyane kandi bakamenywa n'abantu benshi, kubera ahanini inkuru ndetse n'ibiganiro baba bagaragaramo bituma bamenyekana cyane ndetse kandi bagakundwa cyane. Twihuse rero ku mwanya wa 10 turasanga umunyamakuru Regan Rugaju. Regan Rugaju, uyu munyamakuru ukorera ibinyamakuru bya RBA by'umwihariko Radio Rwanda, ni umunyamakuru w'umuhanga cyane mu gisata cya siporo, harimo ubusesenguzi ku mikino inyuranye by'umwihariko umupira w'amaguru ndetse no kogeza imikino itandukanye inyura kuri Radio Rwanda, haba imikino yo mu Rwanda ndetse n'iyo ku mugabane w'Uburayi. Regan Rugaju waciye ku binyamakuru bitandukanye, ni umwe mu banyamakuru bakunzwe cyane mu Rwanda, akaba kandi agaragara kuri YouTube channel ye yitwa Regan Rugaju Sport, nayo ikurikirwa n'abatari bake kandi uzamwumva cyane mu rubuga rw'imikino kuri Radio Rwanda. Tuvuye kuri Regan Rugaju, ku mwanya wa 9 mu banyamakuru bakunzwe cyane turasanga umunyamakuru Dashimu. Umuhanzi akaba n'umunyamakuru Dushimimana Jean de Dieu wamenyekanye cyane ku izina rya Dashimu cyangwa se Dash Dash. Ni umunyamakuru by'umwihariko wagiye ugaragara mu bitangazamakuru bitandukanye, amenyekana cyane mu kiganiro Inzu y'Ibitabo kigizwe n'ibice bitandukanye harimo ijambo rya Hindura Ubuzima, ikiribwa cy'umunsi n'ibindi. Uyu munyamakuru wakunzwe n'abatari bake. Ikindi kintu ushobora kuba utari umuziho nuko kandi ari umuhanzi watangiye kwigaragaza mu muziki, akora indirimbo zirimo nk'agasaro ka Mama yakunzwe mu myaka ishize, Bakunda Umurambo, Mabukwe yakoranye na Uncle Austin n'izindi. Dashimu kandi ni mwishywa w'umuhanzi Bizimana Loti witabye Imana muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, wamenyekanye mu ndirimbo Nitwa Patoro n'izindi nyinshi. Umunyamakuru Dashimu yagiye atwara ibihembo bitandukanye hano mu Rwanda, bikagaragaza ko ibiganiro akora byagiye byishimirwa cyane n'abantu benshi batandukanye. Ubu umunyamakuru Dashimu ni umwe mu banyamakuru bakunzwe cyane kuri Radio 10 ndetse no mu gihugu cyose muri rusange. Reka tuve kuri Dash Dash. Ku mwanya wa 8 mu banyamakuru bakuzwe cyane hano mu Rwanda ni Rugangura Axel Arma. Rugangura Axel ni umunyamakuru wa Radio Rwanda, umunyamakuru wamenyekanye mu kogeza imipira by'umwihariko ya shampiyona y'Abongereza, nyuma akaza kujya kuri Radio Rwanda agatangira kogeza na shampiyona y'u Rwanda. Uyu munyamakuru wogeza umupira bikaryohera benshi, ntabwo ari umunyamakuru urenze cyane mu gusesengura ruhago, ariko iyo bigeze mu kogeza imipira ho ni ibindi kuko benshi batangira umwuga w'itangazamakuru cyane cyane bashaka kuzajya bogeza imipira y'Iburayi cyangwa yo mu Rwanda ya shampiyona. Rugangura Axel bamwigiraho byinshi, nawe abana bato bo usanga bamwigana cyane uburyo yogeza igitego, ugasanga benshi bafite inzozi zo kuzaba umunyamakuru nkawe. Uyu musore wakuriye Kicukiro ni umwe mu banyamakuru bakunzwe cyane hano mu Rwanda. Ushaka kumukurikira umusanga mu binyamakuru bya RBA by'umwihariko Radio Rwanda mu kiganiro Urubuga rw'Imikino. Tuvuye kuri Rugangura Axel, ku mwanya wa 7 turasanga umunyamakuru ukuzwe cyane, nta wundi ni Ismael Mwanafunzi. Ismael Mwanafunzi, abanyarwanda batazi iri zina twamya ko ari bake cyane, kubera ko Ismael Mwanafunzi yatangiye itangazamakuru mu myaka itari mike, akaba ubukombe mu gucukumbura ibyegeranyo n'inkuru benshi babumvishe bwa mbere mu matwi yabo. Ismael Mwanafunzi ni umunyamakuru wa Radio Rwanda. Nyuma yo kunyura mu bitangazamakuru bitandukanye, agakora ibiganiro byiganjemo kwigisha, gusobanura no kubara inkuru mu buryo bunogeye amatwi. Uyu munyamakuru wakunzwe na benshi. Ushaka kumukurikira by'umwihariko ukurikira Radio Rwanda mu kiganiro Waruziko ndetse n'ibindi biganiro binyuranye bitambuka kuri radio y'igihugu.
Tuvuye kuri Ismael Mwanafunzi ku mwanya wa gatandatu turasanga umunyamakuru w'umustar cyane ni Jado Castar, umwe mu banyamakuru bubatse izina mu myaka yo hambere kugeza amagingo yaracyari mu matwi ya benshi bamukundira ubusesenguzi no kutarya indimi iyo babonye ibitagenda neza mu mupira w'amaguru. Bagirishya Jean Dodier wamenyekanye nka Jado Castar kuva kuri radio y'abanyeshuri bo muri kaminuza bimenyereza umwuga w'itangazamakuru Radio Salus kugeza kuri BNB FM umwezi abereye umuyobozi, akaba n'umwe mu banyamigabane bayo. Mu biganiro by'imikino ni mudatenguha ibyo wifuza mu busesenguzi bwinshi, abiva imuzi n'imuzingo bigatuma akundwa cyane n'abatari bake. Ushaka kumva Jado Castar mukurikire kuri BNB FM mu kiganiro Sport Plateau. Tuvuye kuri Jado Castar ku mwanya wa gatanu nta wundi munyamakuru w'umuhanga cyane tuhasanga uretse Murungi Sabin. Benshi muramuzi cyane mu biganiro bitambuka kuri chaîne ye bayita Isimbi TV. Umunyamakuru w'umuhanga kuva mu myaka ya kera, kuko Murungi Sabin ari mu banyamakuru binji itangazamakuru mu myaka itari mike, gukorera ibinyamakuru byinshi byandika nk'igihe n'ibindi akabivamo agatangira kwikorera ku giti cye. Mu biganiro by'umwihariko amenyerewe cyane bigizwe ahanini n'imibereho itandukanye abanyarwanda banyuramo haba mu Rwanda ndetse n'ababa mu mahanga. Isimbi TV ni platform nziza bisangaho bagasangiza ubuhamya bwabo bakurikira Isimbi barenga miliyoni y'abasubscribers. Ibyahanini bigakorwa n'umwe mu banyamakuru bakunzwe cyane hano mu Rwanda ariwe Murungi Sabin. Ushaka kumukurikira reba Isimbi TV. Reka tuve kuri Murungi Sabin ku mwanya wa kane mu banyamakuru bakunzwe cyane hano mu Rwanda tuhasanga Isheja Butera Sandrine, umwe mu banyamakuru kazi bakunzwe cyane mu Rwanda. Uyu munyamakuru akaba n'umushyushya rugamba, benshi bamukundira ijwi rye ryiza cyane kuva kuri Radio Salus, Isango Star n'izindi nyinshi yavugiyeho. Ubu ni umunyamakuru wa Kiss FM. Urugendo rw'imyaka irenga 15 mu mwuga w'itangazamakuru, Isheja Sandrine wumvaga azaba umusemuzi nyuma akisanga mu itangazamakuru. Abantu benshi bamukunze mu biganiro byiganjemo kugira abantu inama, amakuru y'ibyamamare, gusobanura indirimbo n'ibindi biganiro bitandukanye yakoze ku maradiyo atandukanye. Ariko benshi bakavuga ko uyu mubyeyi bamukundira cyane ijwi rye ridasanzwe kandi rikurura benshi. Ushaka kumva Butera Isheja Sandrine wamukurikira kuri Kiss FM mu biganiro byayo bitandukanye. Tuvuye kuri Butera Sandrine ku mwanya wa gatatu nta wundi tuhasanga usibye umunyamakuru David Bayingana. David Bayingana ni umwe mu banyamakuru kandi akaba n'umushyushya rugamba bakunzwe cyane hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Uyu munyamakuru watangiye itangazamakuru mu myaka ya kera yamenyekanye cyane mu biganiro by'imikino, akundwa cyane kubera uburyo asesengura ibitagenda ndetse no kutarya indimi iyo bigeze mu kunenga. David Bayingana nk'umunyamakuru wakunzwe cyane kuva kuri Radio Salus, Radio 10 n'izindi. Ubu ni umwe mu banyamigabane ba BNB FM we na mugenzi we Jado Castar, kaba kandi umwe mu bakurikirwa cyane mu myidagaduro yo mu Rwanda by'umwihariko muri sport. Uyu munyamakuru kandi ni umujyanama w'abahanzi batandukanye. David Bayingana ni umunyamakuru wa BNB FM mu kiganiro Sport Plateau. Tuvuye kuri David Bayingana ku mwanya wa kabiri mu banyamakuru bakunzwe cyane hano mu Rwanda turasanga Kakuza Nkuriza Charles, benshi bamuzi nka KNC imfura yacu. Umunyamakuru akaba n'umunyemaro. Uyu mugabo wamenyekanye cyane mu itangazamakuru kuva mu myaka ishize, benshi bagiye bamukundira uburyo asesengura amakuru yiganjemo ya politike ndetse n'ubuzima busanzwe, uburyo aganiriza abayobozi ndetse no kubabaza ibibazo bitandukanye nk'umvugira rubanda. Koko KNC niwe boss wa Radio na TV1 ibitangazamakuru bimenyerewe mu nkuru zicukumbuye kuva hasi cyane mu cyaro, bakorera ubukangurambaga abaturage mu bibazo bafite. KNC kandi akaba akunzwe cyane mu kiganiro Rirarashe akorana na mugenzi we Angeli Mutabaruka, kimwe mu biganiro bikunzwe cyane. Aha bakaba bagaruka ku makuru atandukanye yaba ya politike ndetse n'imibereho myiza y'abaturage.
Nyuma ya KNC imfura yacu, reka dusoreze kuri uyu munyamakuru uza ku mwanya wa mbere mu bakurwa cyane muri iki gihe, bamwita Mutesi Scovia. Umunyamakuru benshi bakundira ko atajya arya iminwa, ikimujemo cyose akumva ko agomba kukivuga cyangwa kukibaza nk'ijisho rya rubanda birangira kivuze. Mutesi Scovia, umusesenguzi w'umuhanga mu bisata bitandukanye, haba politike, ubuzima busanzwe, imibereho y'abaturage, iyobokamana, ntawe utamusanga nk'umunyamakuru, akaba n'umusesenguzi w'umuhanga uvugira rubanda ndetse n'ibyo abona byagakwiye gukosoka, ndetse benshi bamutuma aho babona bigoye kugera ariko we akahatambuka yemye. Ibyo bikaba muri bimwe bituma uyu munyamakurukazi aza mu mitima ya benshi nk'umunyamakuru ukundwa cyane mu Rwanda. Mutesi Scovia akora ibiganiro bitandukanye, haba ku maradiyo atandukanye ndetse no ku ma YouTube channel atandukanye. Yes, ngayo nguko abanyamakuru ba mbere bakunzwe muri iki gihe. Ushobora kuba hari abukundamo, ubatubwire muri comment, cyangwa kandi niba hari ubona wabuzemo nawe umutubwire, kandi wibuke ukore like na subscribe kuri channel yacu Marayika Murinzi. Nge ndi Fabrice Murizi nk'ibisanzwe, ndabifuriza ibihe byiza kuri mwese. Ciao, shalom.